Nabi Emmanuel yagambye by'omukushaba ko kutandika omwaka musya ogw'2026 omuri Buguri Kamwenje. Nabi Emmanuel nagira ngu akarura karikwija tikashemereire kutandisamu abantu. Nabi Emmanuel nagira ngu kurinda obusinge bwa Uganda abantu bashemeye kutora na President Museveni omu karura karikuza kuteerwa 2015 ngu ahabw'okuba niwe yareesire obusinge. Nabi Emmanuel yayongyera yashabikiriza okwehara ekibi n'okutwarira amateeka omu ngaro. Abarikwiikiriza omu diini egi bareebwa barikwesiima ahabw'okumara omwaka ogw'2025 n'okutandika omwaka musya ogw'2026. Nga wanje atwebembeire natwereze emigisha ye yoona. Omwaka ogwo gutwereze nabwo gubeire omwaka gw'obusinge kandi ogwo gutwatandika ekyetengo kyaitu nk'abatwire omu iguru twetenga Ruhanga wanje taata na bitu twongera amaani. Abebembezi basiima enkiriza egi ahabw'okugira ngu nihagira NRM kandi n'okutebeza enjiri y'entunguuka. Minisitiri omuhango omwekozire cyane engeri yari yebembeire munonga n'okweyesa abantu kuhagira NRM kuko hagira NRM wahagira obusinge mbere n'okunda Ruhanga ahabw'okuba Ruhanga obusinge bumoro. Abantu barikurenga omuri Ghana okuruga omu nkiriza ezindi bareebwa nabo barikwegita aha nkiriza egi. Amakuru agagasha kwa Gerard ahimbisibwe omuri Kamwenje.